nje kahle emission wabona usathana ukuthi kusho konke abafundisi abazofika kule sekethe bazosizakala ngokuthi basevowena wasefika lo mama umfundisi kwaku1988 cabanga ukuthi kwakudala kangakanani usathana ufika ukushaya ngayo 1988 to 2025 man still awubeke emission izathu ukuthi wena awusevuma umfundisi noma umfundisi ongasevi umbuso bangaka abantu abangasasevi ngenxa uyaya nje ekitchen ngoba sinayipholele esebese na usangena ekitchen bathiwa ungena ngani uthi hey ngibazi kahle omama basekitchen ngoba wathi uyosefa usathana washaya ngalesa sakwaze sathi ushisa ukhaya ukusathana wabona ukuthi lokhalo wakho naleli dombolo lakho lababusisa abazalwane wesethi bona abantu abangasasevi ngoba baseva abantu abasevanga uThixo haleluya ake umagine ukuthi sasiyoba yini ukuba uJesu wathi mevuka ethuneni wathi baba into engenziwa uJudas into engenziwa amaJuda baba thank you but because he had a mission, yes, Lord. If with a mission yourself, nothing will stop you to serve. Yeah, bonkos. No one will stop you to serve because you are in a mission to serve. I go because useva bazalwane going as school. Yebo Nkosi yami. Useva akusona isikole. Useva ngisho ungekho esikhundleni. Wenze njani useve? Isikhundla sikufika wenze njani useve? Yabona abantu abaningi ukuthi kufika isikhundla before baseve. Mase sifika isikhundla baseve bagada isikhundla. Amen. Awusathintwa ukugada isikhundla sakho. Noma sibingelele ukadile ukuthi siyakumenshini masingakumenshini usulimele ngoba ugada isikhundla sakho. Lana idelena ubingelele wena. Kufanele sigijime sonke. Sizokubingelela ngenxa yani yokuthi ugade ini. Jesus. Hey Nkosi.